ꯑꯄꯥꯝꯕꯁꯤꯡ ꯊꯨꯡꯍꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟꯗ ꯊꯥꯖꯕ ꯄꯤꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎ ꯄꯨꯕ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯇꯥꯡ 29 ꯑꯣꯒꯁꯠꯀꯤ ꯆꯠꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯂꯨꯞ ꯇꯛꯗꯜꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯋꯤꯟꯗꯣ ꯇꯤꯚꯤꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯄꯥꯎ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯄꯥꯎ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯅꯤꯡꯕ ꯑꯄꯥꯝꯕꯁꯤꯡ ꯊꯨꯡꯍꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟꯗ ꯊꯥꯖꯕ ꯄꯤꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯑꯦꯝ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟꯗ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 3 ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯁꯇ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯈꯤ꯫ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯆꯌꯣꯜꯗ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤꯗ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯃ ꯁꯥꯅꯅꯕ ꯎꯔꯦꯞ ꯎꯌꯨꯡ ꯇꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯄꯥꯎꯗꯝꯕꯁꯤꯡ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯇꯥꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯅꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯊꯨꯡꯍꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯄꯤꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦꯁꯤꯡ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯗꯤꯃꯥꯄꯨꯔ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯍꯟꯗꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯦꯁꯦꯟꯖꯔ ꯒꯥꯔꯤ ꯇꯣꯡꯗꯨꯅ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯌꯥꯍꯟꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯅꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟꯗ ꯉꯁꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁ ꯑꯦꯟड ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯇꯔꯤ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁ ꯀꯤꯔꯟ ꯔꯤꯖꯤꯖꯨꯒ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯁꯇ ꯎꯅꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯎꯅꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄꯥꯛ ꯁꯟꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯗꯨꯅ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎ ꯄꯨꯕ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯇꯥꯡ 29ꯗ ꯆꯠꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯂꯨꯞꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯆꯤꯡꯂꯩꯄꯥꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯂꯩꯍꯥꯎ ꯏꯁꯤꯡ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯇ ꯆꯍꯤ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯀꯌꯥ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯃꯅ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯟ ꯀꯜꯆꯔ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤꯕꯨ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯗꯨꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯛꯂꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯃ ꯆꯠꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯇꯥꯡ 25 ꯑꯣꯒꯁꯠꯀꯤ 2023ꯗ ꯏꯏꯑꯣ ꯂꯝꯗꯤꯡ ꯋꯥꯡꯖꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯂꯨꯞ ꯇꯛꯗꯜꯅ ꯍꯣꯁꯠ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯛꯗꯜ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯖꯥꯂꯃꯄꯨꯏ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯇꯤꯡ ꯀꯝꯃꯤꯇꯤ, Naga People's Union Imphal Women's Wing, Kaubru Range Lengmai Women's Union, Chandel Naga People's Organization, North Indigenous Women Organization Manipur, the All Manipur Ulama Council, United Manipur Muslim Women Development Organization nacingba Thobal amadi Kaching District ki manungda laiba tongan lupki mihut singna saruk yaduna pangthokkiba mifamna ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡ 29/2023 ꯅꯤꯡꯊꯧꯀꯥꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯅꯤ꯫ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯣꯝꯄꯣꯛꯄꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯋꯥꯡꯖꯤꯡꯗꯒꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 1 ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯔꯒ ꯈꯣꯡꯖꯣꯝꯋꯥꯔ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯠꯂꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯒ ꯋꯥꯔꯦꯞꯁꯤꯡ ꯂꯧꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯈꯛꯅ, ꯅꯥꯒꯥ ꯈꯛꯅ, ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯈꯛꯇꯅ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯏꯊꯅꯤꯛ ꯂꯥꯏꯟꯗ ꯗꯤꯃꯥꯟꯗ ꯇꯧꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯍꯧ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯈꯛ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯂꯣꯏ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯍꯪꯂꯥꯏ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤ ꯉꯥꯛꯄꯤꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤꯁꯤꯡ ꯃꯨꯊꯠꯅꯕ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯇꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯛꯁꯤ ꯋꯥꯔ ꯆꯠꯊꯔꯕ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎ ꯄꯨꯕ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯡꯊꯣꯟꯕ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯁꯦꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ, ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯟꯗꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯤ꯫ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤꯗ ꯁꯦꯡꯅꯔꯛꯄ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯊꯦꯡꯅꯃꯤꯟꯅꯕ, ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯛꯁꯤ ꯋꯥꯔꯒꯤ ꯗꯤꯚꯥꯏꯗꯦꯗ ꯑꯦꯟड ꯔꯨꯜ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯂꯦꯞꯀꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯦ 3, 2023ꯗꯒꯤ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯂꯤꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯅ ꯃꯤꯍꯥꯠꯊꯤꯅ ꯍꯥꯠꯄꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯅꯥꯒꯥ ꯏꯅꯣꯁꯦꯟꯠ ꯄꯤꯄꯜꯒꯤ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯄꯤꯌꯨ, ꯅꯣ NRC, ꯅꯣ ꯁꯦꯟꯁꯁ, ꯔꯦꯁꯇꯣꯔꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯄꯤꯁ ꯏꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ, ꯔꯤꯁꯦꯇꯜꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ IDP ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎ ꯄꯨꯕ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯈꯟꯕꯤꯗꯨꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯝꯂꯛꯂꯤ꯫
Pisumthong Oinam Lekai Hauba Marak Amadi Ningom Lekai na Punsilaga Senduna no NRC no census Amadi IDP Singna Masagi Mayunda Hanjindri Fauba census Sober Yaroi Haina Yanin the Bofong Poina Pisumthong Kaitel the Wakan be from Cree. Legon toka resel part lagi tu missing degi. census to go hai si kai no hai si maya na khami yoni adu bo koi pau pau bo yo ina adu di photo I me am da sin thangage adi mai ba census si to ya ba Chahi tara manga rom tangai riba nupama chama mangkre mayang Imphal Bengon awang likai degi Muhammad Riyazuddin gi machanupa Muhammad Suhid chahi taraga manga asi haukiba tang tara taret degi mayum degi thokiba degi thiba khangna lakhibani hairi apopana mayang Imphal Police Station da report amasu tawkhre report adogi matung ina Muhammad Suhid asi kanagumba miyoi kharana phakibani haibagi chingnaba lei hairi kanagumana mahapu thengnaba yaurabadi manaknapa police station natraga mobile number 8798904408 asida pau pibira u haina apopagi maikaidagi phongdorakli lambi sembi dabagi mayokta kakching chumnang lekai dipa parengi lambi miyam nanga sidagi matam kaktana thingjingkhre National Highway 137A Imphal mayang Imphal kakching lamkai gi lambi dagi Valley Bridge lalaga kakching Wairikha Manipur College Road Palel Mantak Road ka samnakhiba kakching chumnam lekai dipa parengi lambi asi matam kuina sembi raktabagi mayokta kakching chumnang lekai gi miyamna
ngasi ayuktagi hauna lambi asi thingjinduna protest hokibani khongjang adu saruk yakiba ima amana phongdorakpada ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯆꯨꯝꯅꯥꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯗꯤꯄꯥ ꯄꯔꯦꯡꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯄꯗꯃꯥ ꯔꯠꯅ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯈꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯀꯛꯆꯤꯡ ITI ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कयागी महिरोइसिंग अमदी मियामगी चथोकसिंदा यामना मरुओइबा लंबी अमनी लंबी असी असुकी मतिक फत्तबा अमदी लंबी पिकपना मरम ओइरगा एक्सीडेंट यामना तोइना थोगले अदुना मियामना थेंगनरिबा खुदोंग चादबा असी कोगनबा मरि लेनबा सिंगना मियेंग चंगबिदुना अथुबा मतमदा लंबी असी सेमजिनबियु हाइरि अमरोंदा कक्चिंग चुमनांग लेकाई अमदी कक्चिंग वाइरी अनिगी फाउनबदा सेगमाई तुरेल की मथक्ता सारिबा वैली ब्रिज असिसु साबा लोइदुना मियामना लांथोक लांसन तौनरकपा कुइरे अदुबो हौनबी मतुंग इना संगाद्रिबा मरमना अफर नुंगाई तांखलकपा थबक थौरम कयाददी थोंग असि लानुना चटपदा वाखलदा नुंगाइतबा फाउनरी अदुना हाइरिबा थोंग असि अथुबा मतमदा हौनबी मतुंग इना संगाबियु थोंग असिगी अप्रोच रोड असि काकचिंग चुमनाम इरोम थांगबा सरुकता असुकी मतिक पिकपदा नतना ब्लाइंड कॉर्नर्स ओइबा मरमना एक्सीडेंट थोकपगी चांग यामना वांगली मरुओइना माहिरोइ सिंगना स्कूल कानारकपा स्कूल वैन कया लांथोक लांसन तौबा मतमदा खुदोंग चादबा असि ममुक्का हेना मायुकनहरी मसिसु मरि लेनबा सिंगना येंगशिनबियु हाइना थमलक्ति NRC पांथोक्तुना खंगुथक्ता मपालमदगी चंगसलखिबा मीटॉप सिंह खंदो हाइना ऑल मणिपुर यूनाइटेड क्लब्स ऑर्गेनाइजेशन अमुको ऑल मणिपुर वुमेन्स वॉलंटरी एसोसिएशन अमावबा पोरे लेमरोल मैना पाइबी अपुनबा मणिपुर PLM PAM कमिटी ऑन ह्यूमन राइट्स कोर अमदी मणिपुरी स्टूडेंट्स फेडरेशन लुप मंगा सिदा चंगसलखपा सेंसस पांथोक्तुना खंगुथक्ता मपालमदगी चंगसलखिबा मीटॉप सिंह येलौमी ओंथोकदबा होनबा यारोय हाइना मियाम अमदी लुप मंगा असिना चंगसिलकपा खोंजंग खुदिमक्ता MSF Imphal East District Commitment की प्रेसिडेंट वाइकोम सिन्हा अमदी MSF बिशपुर डिस्ट्रिक्ट कमिटी की प्रेसिडेंट मोइरांगथेम श्याम सुंदरना सवतकनी हाइना तोंगान-तोंगानबा थादोरकपा प्रेस रिलीजदा खुयेकपिदुना खंगलकले NRC पांथोक्तुना खंगुथक्ता मपालमदगी चंगसलखिबा मीटॉप सिंह खंदो हाइना ऑल मणिपुर यूनाइटेड क्लब्स ऑर्गेनाइजेशन अमुको ऑल मणिपुर वुमेन्स वॉलंटरी एसोसिएशन पोरे लेमरोल मैरा पाइबी अपुनबा मैरा कमिटी ह्यूमन राइट्स कोर अमदी लुप मंगा आसिना चंगसलखपा सेंसस पांथोक्पा मपालमदगी चंगसलखिबा मीटॉप सिंह येलौमी ओंथोकनबा होनबा यारोय हाइना मियाम अमदी लुप मंगा की चंगसलखिबा खोंजंग खुदिमक लेप लेतना सवतकनी हाइना अमवबा बिशपुर जयपुर खुनौगी यूनिट सेक्रेटरी KH डाइना अमवबा साइटोन यूनिट की प्रेसिडेंट प्रेमिला अमवबा निथोकोंग यूनिट की प्रेसिडेंट हैसुमिला अमवबा टेलो यूनिट की प्रेसिडेंट KH शांतिना सवतकनी हाइना तोंगान-तोंगानबा थादोरकपा प्रेस रिलीजदा खुयेकपिदुना खंगलकली मणिपुर लोग युवा मत चंगसिलखलिबा इलीगल इमिग्रेंट सिंग असि खंदोक्तुना तांथोखिनबा तुंग कोइबा पॉलिसी सेमु मितो खंदोकपगी थौरांग पाइखनबा मणिपुर लेंगांगना अथुबदा वारेप अमा लौगदबनी मितो खंदोकपगी थबक तौद्रिङैदा सेंसस तौबा यारोय हाइना यूनाइटेड क्लब्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिशपुर डिस्ट्रिक्ट ना फोंदोरकली
1951 da base year oiraga NRC to census ki thabak NRC loiraba matungda paikhalu SIR chatnaba yaroi haiduna amuko amawova pore leimaro maira paibi apunba Manipur Committee on Human Rights amadi MSF na apunba miyamga loinana changsilakpa khongjang khudimakta United Clubs Organization of Bishnupur District na sagotkani haina khuyek piduna thadorokpa cherolabada phongdorakli Iraiba pohidam khudimakta ngak senba haibasi iraiba gasigi lenga ki bapangal kanba mating leina lengak leba matam du khaktada oithokani adubu ngasi de iraiba gasi tangtaba punsi maril amada matam sangne hingduna lakli fiba masigi manipura khunda laitari ba kangluk khudimak ki miyamgi apamba amata nate tangtadaba kangluk Sengi marakta leiriba thazanadaba haiba achoba pallama sagatuna ngasidi kangluk masel ki marakta machoi tahanduna hingana ba hotnabagi thorang ama aronba policy ama oina tawduna leiri 1949 da Manipurna India da hek pun kiba matamdagi hauzik fawada leiriba Manipur gi missing asi 1951 da laikiba missing asina oiri atop leibak singa yumlon naba mafum ama oiriba Manipur asi leingakna ngak senba ngamdabadagi ngasi dimito miyan cha mayam ama changsilaktuna khunda leita sankibada natana India gi citizen ama oiba amadi khudung chaba khudimak phangba haibadu oikri loinena hauzik chathariba SIR asina Manipur gi kanglu furuk ki miyambu thazaba manghanduna aram mongda tawriba asi lepkadabani chatnaba yaroi Manipur da changsilakraba illegal immigrants singbu India gi citizen ama oihanba amadi voter list haptuna vote lepa amasung thadaba yahanba lambi amata lengak na sinba yaroi 2021 amadi 2011 da census tawbada hengatfam thoktabada hengalakpadagi census asi aranba census ni yaroi haina Manipur miyam na census adubu chatnaba yaroi haiba miyam gi akanba kholaw leiri masina taglibadi Manipura mapalamdagi changlakpa illegal immigrants masing yamna Manipurda leiri haibani Maramaduna Manipurda masing khangdana changsilakriba illegal immigrant mayam ase lengakna mapung fana khandokpa loiraba matungda Loiraba matungda census chawba asi tawfum thokpa khongthang amani athobada Manipurda NRC tawnaba thorang paikhaikadabani NRC tawduna mitok khandokpa loiraba matungda census asi amuk mapum fana tawgadabani NRC tawduna census tawnaba lengang asina honarakliba asigi mayokta Imphal East District United Clubs Organization lepli amadi amuko pore leimarol amawova core amadi MSF na changsilakpa khongjing singda yudukna sagotkani haina thamlakli ngasi August ki tang kun gatarug yumsa kaisa lisingani kun gatarugta AAMA amadi amsana lengaka Delhi da chatkiba MLA Minister Singh halakhibana halakrabasu halaktriba MLA Singh haujik leiriba leibaki irang NRC hana tawba haibasigi waroshin ama puraktuna Manipurda hanbira u haina phongdorakli amadi Delhi da ngai hak leitana chatpagi mahuta waroshin ama purakna bo hotnabiu hairi Daita kudimak loba ngamgani haina miyamda thazaba piduna mihut oiraba matungda leibak asigi issue da decision loba ngamroidaba oirabadi luchingba ama
ओइबदा मतिक चादे अमरोमदा मणिपुरदा नॉर्मल लेरबा अमगुम चथोकसिंदा अथिंगबा लेत्रे हाइरिबसी ngauchat naraba IDP singda lengakna karimnabani अथुबदा मखोइबु मसा मसागी मयुमदा हंजिन हनगदबनी सेंसस चौनबा असगी मतंगदा चार्ज ऑफिसर सुपरवाइजर इन्यूमरेटर अमदी ट्रेनर सिंगना लैंगा की ऑर्डर ओरगसु मणिपुर कंसी हाइरगदी इसा इसाना वाखल खनबियु हाइना अम्मा अमदी अबसागी प्रेसिडेंट न खुयेक पिदुना थादोरप चेरोल अमदा फंगदोरक्ति हौखिबा अगस्त की तांग अनि लिसिंग अनि कुन गतरुक्ता मिटै इरोल येक लोइना सिलोल अपन बलोक मिलाना सिंदुना क्लास 1 दगी 10 फावदा लैबा माहिरे सिंगी पांगथोकिबा कुलक शुबा मिटै मेल अथो एन चांगधमनबा अथुदा मकोक मथंग तारखरबा सिंगबु मना मथुम यंथोकपगी थौरम ngasi जैन डांस एकेडमी की ऑडिटोरियम हॉल दा पांगथोकरे मना मथुम यंथोकपगी थौरम अथुदा मिलाल की प्रेसिडेंट लांगोल जमोंगबी नोंमाई लेंबी लैमा लैंग्वेज प्लानिंग अमदी इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर की डायरेक्टर डॉक्टर लाइश्रम राधाकांता हेरिकॉन की प्रेसिडेंट यूमखाइबम सुरजित कुमार खुमन मणिपुर स्टेट कमीशन की फॉर्मर चेयरपर्सन प्रोफेसर डॉक्टर बिनोता मैनाम कोसेम सेक्रेटरी KH असनी कुमार वासडे प्रेसिडेंट RK थरक्सना JP वुमेन्स कॉलेज मणिपुरी डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर वाइखोम रमेश MU मणिपुरी डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नाउरम सनातोंबा पांडम की चीफ एडिटर मैशनाम सिबदत्त लुवांग ऑल मणिपुर रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन की सेक्रेटरी P रोमेन म्यूजिंग असिदा थौरमदुगी अथोइबा मिथुंगलेन सिंह ओइदुना थौरमदुदा सरुक याखी थौरमदुदा मरी लेनना मिलाल की प्रेसिडेंट लांगोल जमोंगबी नोंमाई लेंबी लेमना फोंदोखिबदा इमालोन असिबु अवांगबा थाकता थांगतनबा होनबदा मियामसु मतेंग पांगबियु अमदी मही तंफमसिंगदा इमालोन असिबु यानशिनबा मयेक्ता नत्तबी असेंगबा इसागी इरोंदा तंबियु मसिना मुत्खिगदौरबा इखोइगी इरोल असिबु कननबगी पांबई ओइगनी हाइना महाकना मखाताना फोंदोखि क्लास 1 दगिना क्लास 10 फावबगी महैरोइसिंग पुन्ना मणिपुर की जिरीबाम याउना डिस्ट्रिक्ट तरुक्ता पांथोक चकीबसिदा महैरोइ लिसिंग 13 मुक्ना सरुक याखी हाइरिबा महैरोइसिंग असिना हतकी चांगेंग असिदा माइ पाकलाबा महैरोइसिंग से अयामबना कोइगी लमदम असिदा पुन्ना खुंदा लेतादुना लेमिनरिबा कांगलुप खुदिंगमकी महैरोइसिंग हाइजब तारे कोइगी सिंगमी सिनाउसिंग मितै पांगलसिंग अदुगा कोइगी मैतैसिंग पुन्ना कोइगी अखोइगी मार्क्सी यामना वांगना फंगदुना मखोइसु अखोइ सिंगमीगी सिनाउसिंग अदुगा मैतै पांगनगी सिनाउसिंगसु दुकी मतिक मसिंग यामना हंतकी चांगेंग असिदा माइ पाए हाइजब तारे अदुना ओलकपा सहीसिंगदसु असुगुमलबा मैतै मेक खक्तगी ओइबा चांगेंग असिदा महैरोइसिंगना हेन मपुंग फाना इमालोनबु अवांगबा थाकता थंगनबा अमदि अवांगबा थाकता लोन मेकी ओइबा थौरम थौदा हाइबा तारे अखोइगी चांगेंग असिदा हेन खुदुंग ममांगदा लैरंबा एग्जाम सिंगदगी हेन मसिंग यामना छात्र महैरोइ मसिंग थाबा ngambadu ओइमिनसी हाइबदु हमजरी फर्स्ट अनि तमिनबा को सेकेंड दसु अदुगुंबा मयाम यावरिये अदुगा चप चाबा दुमदि लैत्र हाइबदि ओवरऑल कनोगी डिस्ट्रिक्ट खुदिंग डिस्ट्रिक्ट वाइज न मार्क्स अवांग बांगांग सिंग यावपने मदु खोइना साइ से अखोइ की नोट तसु मयाम मा तंबी हाइबिग्रे को मरमदि खोइगी महैरोइ सिंगसिना खोइगी कंपटीशन हाइबो कंपटीशन असिदा खोइगी स्कूल लो तमीबा मैते मेकी खुतम दुगा अखोइ कंपटीशन गसि खरा खेनब लैयेबा अखोइगी स्कूल लो तमजे क्वेश्चन आंसर गसि अखोइगी रोमान स्क्रिप्ट को मैते मेके यानरिबा तो अखोइगी मयेकी ngakte ओइबनिना वहंग पखुम सुमाइना लैबा अदगी आंगांग पीबा आंगांग सिंग क्लास 1 ग तमीबा आंगांग सिंगसिदा अइबदा खेनरे स्कूल सिंगदा तंबीरिबा अखोइगी मयेकी तंबीबगी कैनोसे खेनैयेबा अखोइगी मयेकी फॉर्मेट से कोक सम लाइना काखल अहुम लैबजे कोक सम लाइना सांगना अदुम इथरप आंगांग खरसु यावे दो तंबीरिबा ओजा सिंगनसु मसिगी मतंगसे अखोइगी कुपना खिदंग खंदबिरगा कंपटीशन थोकप मतमददी मदुगी फॉर्मेट थुगाइबदु यादबनिना आंगांग सिंगदा अखोइगी कंप्लेंट मयाम लाए अखोइसे यंगजगे रिचेकिंग तौजगे नको अखोइ डिपोजिट तौरकांदा अखोइसु थाजनबय मतुंगिना अखोइगी मिलानगी वारेकी मतुंगिना
ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯟꯖꯈꯤꯕ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯄꯟꯖꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯣꯃꯥꯟ ꯁꯀ꯭ꯔꯤꯞ ꯌꯥꯎꯁꯜꯂꯝꯕ ꯃꯌꯦꯛꯀꯤ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛꯀꯤ ꯂꯩꯒꯗꯕ ꯀꯣꯛ ꯁꯝ ꯂꯥꯏꯅ ꯏꯒꯗꯕꯗꯣ ꯁꯥꯡꯅ ꯏꯊꯔꯕꯅꯤꯅ ꯀꯥꯈꯜ ꯑꯍꯨꯝ ꯈꯥꯏꯗꯅ ꯏꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯉꯥꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯊꯪꯗꯗꯤ ꯊꯣꯛꯇꯅꯅꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯁꯦ ꯇꯥꯛꯄꯤ ꯇꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯟꯇꯥꯄꯨꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯈꯔ ꯃꯃꯨꯠ ꯇꯥꯅ ꯈꯪꯕꯤꯕ ꯃꯄꯤ ꯃꯌꯦꯛꯀꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯃꯌꯦꯛ ꯇꯝꯕꯤꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤ ꯇꯝꯕꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟꯒꯤ ꯇꯥꯛꯄꯤ ꯇꯝꯕꯤꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯂꯥꯅꯤ Association of MSAP Alumni Manipur amasung Urban Society Trust Imphal-na Manipur Sarkar ki Central Forest Division ga kusam maduna chaliba kumja lising ani kungataruk ki paringnai na chatharakpa tree plantation drive ase India ki ihan hanba oina tabungkhokta chahi asigi me kuntra ga mathoida haudokhiba ningol ven gi tayet shuba amasung chahi asigi aroiba tree plantation drive ngasi koringai maibukhunda leiba Urban Society Farmhouse amadi masigi akoibada ujara chanirom thaduna pangthokre MSAP Alumni ki President Professor 𝐻𝐸𝐯𝐶𝐞 retired amasung Urban Society Trust ki President Professor 𝗠𝗔𝗡𝗣𝗏 retired na co-preside toduna pangthokiba thoromaduda Professor A Mahendra Colonel Santikumar Sapam retired Professor M Kuber Singh amadi advisor Sarangtem Sureshna President Member oina sarkyakhi MSAP Alumni Tree Plantation 2026 ki Coordinator Advocate Sri Sarangtem Sureshna Environment Kanbada Opal Thaba amadi Hingnaba Hotnabada Nupi Singh Ningol Singh yauragadi soidana mai pakani haibagi pandamda Manipur Sarkarna haudokhiba Ningol Ven gi wakhalon miyamda marik chumna thamki Sarkar ge sigumba Ningol Ven initiative asi thabak oina onthokpada MSAP alumni su achauba thodang lawki haina mahakna makha taki association asina Central Forest Division ga kusam maduna kumja lising ani kungataruk ki chatharakliba tree plantation drive asida punna upambi lising ani ga chawnga rom thakriba upambi sing asibu ngakpi senbiba amasung yengshinbagi thabaksu local organization singa puna tawminari thoramaduda wangangloi kayanasu Manipur gi miyamna environment ngangana ba honabada isa dagi hauraga lekai da upal thajinba amadi yokhatnabagi thodang loba darkar oi haina pankhi makhata na miyam puna ngasi thariba upal se hengna ba honaminarasi amasum malengi oina hongliba ainga sagi khal kairagdiba asidagi khanana ba hotnabada saru yarasi haina supanki thoromadugi sarukama oina yamna chahi nauribi UNACO maitramda class 4 khakka tamlibi Miss Angelina Sarangthemna handaki chatharakliba u thabagi thorom singa sida amata chithadana amadi thawai hakchang yauna sarugyaki ba adubu sakhangbiba oina Association of MSAP Alumni Certificate of Appreciation pidana pugning thokotpikhi matam kayagi mamangdagi hauna aikhoigi akoibagi fibambu ngak senba amadi mother art pu kannanabagi kanba thodang lobiriba environmentalist cum journalist Dr. Huidrom Roman Singh busu thoramaduda ikai khumnabu utkhi Urban Trust Society ki President Professor 𝗠𝗔𝗡𝗏𝗏 na ngasi ki u thabagi thoromda saruk yabiriba pumba amadi simbi langbiriba organization singbu thakat wahi piraduna MSAP Alumni Manipur amadi Manipur Sarkar ki Central Forest Division ga kusamaduna chaliba kumja lising ani kungataruk ki oina paringoi naina chatharakpa uwa thabagi thorom pangthokhi ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯅꯨꯊꯤꯕꯅ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯤꯉꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯃꯅꯪꯅ ꯃꯆꯥ ꯄꯣꯔꯒ ꯅꯥꯀꯟꯗꯨꯗ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯒ ꯎ ꯊꯥꯈꯤꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯗ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯊꯥꯈꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄꯅ 1.1 1.2 1.3 4 5 6 ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯄꯨꯕ suba ningol pada soal betul sigi betul cina apa yang main betul cina pergi 1.7 apa yang saya kasih contoh ini adalah nanti sejati lagi hanya dalam fungsi saya susu
Anuiba Washington Community, Maraki Muthamari Sumagi Senator Yamina, the Sigi Senator for the Muthamari Su, I so to the our Yamina, a queen of the Key, one of the a queen of my own Yamina, a queen of Hanway, a queen of functionaries of the Yamini. Kalau hari ini apa yang kita lakukan, apa yang saya sini closing ceremony, apa yang kami lakukan, kalau kita sudah punya thailand itu adalah seperti saya tuan ini, apa yang sudah Urban Society Trust, Urban Society kami layan dan mereka kita iba sini trust sini pun apa yang Forest Department, kami di apa yang kami di Manipur, dalam seperti tuan saya semua tidak terjadi kami. Masih tak orang belum si tahu berada di mana benar. Orang berada di mana, mereka kita masih fokus pada sudah betul seperti 2,550. Siapa tahap complete berada di, agak mereka ada tahap itu dah tahap yang masih hingga di hari ini waktu berapa follow action boleh sampai jadi bukan sampai jadi. Atau masih nak pergi hari berapa sini, orang berada apa yang saya tahu adalah sini yang pergi status report ini, doa yang bersama dengan orang yang bertangsi, kita ada sangat ada di mana yang mana yang berbeda dengan salah satu orang yang berbeda dengan kita bertangsi banyak. Science RIMS Hospital Infalda Hanagi All OPD Block the Nauna Saba New Casualty Block Ama Emergency Service Singi Mapangal Hena Kanana Bagidamakta Sangakri Sangaki Bagi Thomasida RIMS ki Director Oriba Professor Sunil Kumar Sarmana Block Osi Sangaki Bani Luinana Thomasida Medical Superintendent of RIMS Infalgi Sanjib Singh Sarugyaki Luinana Din Academics Amadi Principal of College HOD Chief Account Officer, faculty members, nursing official, staff Amadi Regional Institute of Medical Science, RIMS Infalgi student Singsu Sarugyaki. This is just the beginning. अभी खाली शुरू हुआ है, अभी पिक्चर बाकी है. So आप लोग अपना काम करते रहिए और पब्लिक की सेवा करना हमारी एक प्रायोरिटी होना चाहिए. I was attending a meeting last week. I was in Delhi and I also informed to our SODs. The communication was made immediately after the meeting with secretary. And it was a virtual thing. I was in Delhi, but I was asked to, just because Madam Secretary was giving, taking a VC for all the institutions, central institutions in the country. And there were few agenda, and the few agenda, the most important was the public grievances. हम लोग पब्लिक की सेवा कैसे कर सकते हैं? That was the main thing. Just imagine. For that we had a whole India meeting. So now the focus is on what is the patient-centric, public-centric. So we have been asked to have a robust mechanism how the patients are feeling. We have been asked to take feedbacks. All the ISODs, I request, I will have a different meeting for that. That you have to move on your feet. Please check your wards. इसमें टॉयलेट की क्या स्टेटस है, क्या खराबी है, पब्लिक को पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. So I think it's high time we move out and check. So I think our MAs and we have been doing lots of work on that. So there is one part of this. Coming back to the medical side, our HODS event is going to be all public. Now the medicine, the chase and allied subject all will be shifted here. So we have seen around 50 beds from the medicine, 10-15 for the chase, then 4 to 5 for the psychiatry. And I think we also have a block for microbiology also being shifted out from the, and so they will have another facility for microbiology also. And then enough rest.
Bangladesh ki Shilleta Khundariba Maitai Singna Matam Kayagi Mamangdagi Chahi Kudingi Pangtokuna Lakpugum Chahi Sigi Winisu Thasi Kunga Humdoidigi Hauraga Numit Mangani Chathagadaba Julon Jagoi Pangtokli Sileta Khundariba Laikai Tara Humdoigi Manungda Laikai Taret Haibadi Laichombam Laikai Thodam Laikai Nongmai Them Laikai Ningthau Konung Pukri Mapal Sibonganj Amadi Dakinjgau Julon Jagoi Asi Chathari Ngasi Marini Chamanamita Laichombam Laikai Mausingna Miam the Julon Jagoi Utki. Selen Digital Amadi Bahujana Sahitya Academy Manipur State na Salit Achievers Honorable Foundation New Delhi na Thasi Kungamani da New Delhi da Pangtokiba Award Presentation Ceremony da Tongan ba Award Saint Lanthorakraba Dr. Sanasam Robita Devi Handloom and Handicraft Maishnam Bijan Kumar Singh Teaching Profession Sanasam Rebecca Devi Handloom and Handicraft na ngasi Imphal International Airport ta thunglabada harau tayam na ukri Taram Opa Mari Lenana, Chairman Selen Digital Dr. Fancho Bumlanajit Singh na Haikibada, Aikoi Masen Amana Amabumating Pangnaduna, Aikoi Tori Balam Singh da, Aikoi Pumna Magna Mithoi Mihen ba Oinaba Hotnamina Babato Tai Haiki, Nasimana Fonglakraba Singh Nesu Ima Manipurgi Damakta, Ahen Batabak Toram Kaya Torakigani Haibikitaza Batami Haiki. Akoi masen se amana amabu chingat na dana moi na tawri balam da he na tawrong na bagi he na tawhan ning bagi wakalo na dukong na bida makta maru na madu pandam tawraga akoi na sigum laba reception gi program se makoi na hojing Imphal International Airport hek thung labaga akoi na masi pangthok chabani haidana akoi na masi wafam simadi manipur yichin da hijaning basi honabakan kalani ye sat si ba mo loina na tapi kami masih yang District Child Protection Unit Technopal Amadi District Legal Service Chandel gi miyeng makada South Eastern Rural Development Society Khangshim Village na sendana Child Protect and Mental Health ki matangda nomagi oiba awareness program ama Weaker Section Development Council Khangshim gi training hall da ngarang pangthokri Thoramadu the One Stop Center Technopal gi Psychosocial Counselor Salmoingam Khalingna Mental Health and Emotional Well-being Technopal Police Station ki Second OC Sub Inspector Kulak Toithang Dangshwana Roles and Responsibility of Police in Safeguarding Children Amadi DCPO Kamjong Maibam Robindrona Child Marriage Haina Tongan ba Hiram Singda Resource Person Oina Wangangki Thoramadu the DCPO Technopal Furalapam Devabarta Samasu Sargyaki Thasagi Taraga Nipan Nagi Kunhumdoi Faba Orisha Bhubaneswar the Pangthokiba 52 Junior National Aquatic Championship ta Lamdamasagi Mingchat Purakraba Laitonjam Lanchenba Maidaibu United Youth Organization Singjamai Wangma Baigabati Lekaina Haraute Amna Oikri Laitonjam Lanchenba Maidai Airport Thunglabaga Imung Manung Amade Club ki Thaumi Singna Lai Pareng Huktuna Pungling Thogoi Kibaga Loinana Haraute Amna Oki Hairiba Championship Aduda Lanjemana 200 meter Amadi 100 meter butterfly da gold amasung 50 meter butterfly da silver medal lawraktuna punna medal ahum lawba ngamkhibani masigi sumathakta chahi asigi July 13 tagi kungamanga fawba Thailand gi Bangkok ta pangthokiba 12th Asian Age Group Swimming Championship ta India gi mahut sinduna 100 meter butterfly event ta bronze medal lawba ngamkhi
क्वालिफिकेशन से हम थाबी रगा ए मपानम ने उदम नुआ मणिपुर स्विमिंग एसोसिएशन ना मणिपुर दा टाइम ट्रायल पी देबिदा असुमना आइबो क्वालिफिकेशन से हम थाबी रगा ए मपानम ने उदम नुआ ए ओडिशा दा दुम आईएएस दा प्रैक्टिस तौजबने उदा मणिपुर हलकदो फरक ताबदा होगे मणिपुर स्विमिंग एसोसिएशन दा ने रिक्वेस्ट तौजरगा होय हाइजबने आइबो मपानम दा लay aduna aije adum मपानम दगी ओने चजरगे मणिपुर रक्तबदा मणिपुर दा सुम हरले दे फरक ताब खुरपा हम लेना aduna मोबु थागा चिनिंग अदुगा खोगी माय बा अदुगा आइबो मतेंग पांगबा आइबो सिदा योगना होनाबदा आइबो मतेंग पांजबा ये मना तलेपि बमा Association Dr. 𝐶𝐻 Association asiki mamal yamlaba member ama oibaga loinana thagat perform dukhre mahangna manipur gi mihut ama oina national amasung international platform singda thaudang loduna medal kaya lokre loinana World Asian and South Asian Championship da medal kaya fangkibaga loinana mahaki singtha ningai oiba mai pakpa sigi manungda Thailand gi Pattaya da pangthokiba International Jet Kunedo Championship 2022 da gold medal amasung best fighter fangkiba asi su yauri Association asina Manipur lengakta asiguma mai paklaba mingchet purakliba sports person sing asibu matik chaba award financial assistant amadi thabaki khudung chabana chingba sing government ki nonggi matung inna sinbinaba appeal tawrakli amadi Dr. Chungkham Ningthembu makhatana hena mai pakpa amasung achievement purakpa oiresanu haina phongdorakli Chaktham gas ki consumer singda matau karamna sizinnagadagi amadi khudong thibadagi matau karamna cheksin thorang sing lokotkedagi haibigi matangda all gas care Manipur state na mafam khudingi chathaduna lakpa awareness cum training program gi sarugama oina Bishopur district ke khudekpi maning lekai community hall da pangthokri thomasigi makha chatharakpada AGC Manipur state ki manager SI Joy Prakash na LPG gas ta tholakadaba khudong thiningai oiba mahau langpok ki matangda lamdam praja singda practical amadi theory ga loinana miyamda sugaina takpikhi makha tarakpada thoromaduga mari leinana anoba mangal BLF ki president angom tapasana na phongdokhibada nupi obi sing asi gas karamna sizinagani karamna maihau langpok singda karamna ngapthokani haibagi matangda AGC Manipur state ke official kaya lakuna lamdam asigi nupi obi kaya da gas na maihau langpok thokpa yaba kaya dagi ngapthoknaba miyamda awareness program pangthokpa asi anoba mangal BLF ke maikadegi AGC Manipur state puthagat pasu phongdorakli Aroy badak maroy ba pau amuhanna Manipur miyam ki aningba apamba sing thungangeni haina Union Home Minister Amit Shah na Manipur ki Chief Minister Yumnang Khemchanda thazaba pirakre hairi amasung miyam ki kholau puba khongchet ama lagliba tang kunthraga mathoida chatlagani haina Thobal amasung Kangching district ki apun belov takdalna phongdorakli Norris Window TV na sandok chariba na midangi Manipuri pao matanga sa losinjari miyeng tabiri pa pumna mapu amuka suhana kurumjari.